mama a party girl, she just wanna have fun. They say you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bang Robert TV, guys. Di malam ini, di malam minggu, Bang Robert TV berada di sebuah cafe yang bernama Orange Cafe, guys. Suasananya santai dan ramai, guys. Inilah, guys, seperti biasa Manohara, guys, sedang menikmati kopi khas Aceh, guys. Bisa dilihat, guys, kan? Ini dia, guys, Manohara, guys. Di malam minggu ini, guys, ramai pengunjung yang datang ke Orange Cafe, guys. Bisa dilihat, guys. Minuman yang disajikan oleh Orange Coffee, guys. Bisa dilihat, guys, kan? Ini minumannya, guys. Makanan datang, guys. Inilah mie Aceh, guys, khas Aceh, guys. Mie goreng basah, guys. Bisa dilihat, guys. Wow, mantap, guys. Manohara sedang mencicipi mie khas Aceh, guys. Mie goreng basah, guys. Wih, mantap, guys. Bisa dilihat, guys. Wih, guys. Kalau teman-teman singgah ke kota Sabang, bolehlah mampir ke Orange Cafe, guys. Semua makanan tersedia, guys. Silakan mampir, guys. Ramai-ramai ke kota Sabang, guys. Makanan datang lagi, guys. Mie goreng kering, guys, khas Aceh. Makanan yang kedua kalinya yang akan dicicipi oleh Manohara, guys. Bisa disaksikan, guys. Ini makanannya, guys. Mie kering khas Aceh, guys. Wih, enak, guys. Manohara sedang makan makanan mie khas Aceh, guys. Wih, guys, bisa saksikan, guys. Mantap, guys. Guys, bagi teman-teman yang singgah ke Sabang, boleh mampir ke Orange Cafe, guys. Makanan semua tersedia, guys. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, guys. Kita makan lagi, guys, dan santai lagi, guys. Ciao, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.